Kažu da se u proleće ne budi samo priroda, već i čovek. Mesec koji u sebi nosi tople dane, nadu i nove početke, sa sobom donosi jedan poseban praznik – Baba Martu. Praznik je u čast proleća, u čast života. Dočekujemo novi život. Smatra se da treba da umilostivimo Baba Martu, da nam pokloni lepo vreme i praznik je u čast znači novog života. Borimo se sa zlim silama i očekujemo početak proleća i lepog vremena. S tim u vezi imamo i običaj pravljenja martenica i ukrašavanja martenicama. Svakog 1. marta u bugarskim domovima i školama crveno-bele niti se prepliću u simbol ljubavi, prijateljstva i zdravlja, a produkt toga, martenice, daruju se bliskim ljudima i prijateljima u znak dobre volje i želje za sreću i blagostanje. Ovaj neobičan praznik živi u školama i domovima i u Dimitrovgradu, mestu koje se nalazi na samo 5 km od graničnog prelaza koji razdvaja dve države, Republiku Srbiju i Republiku Bugarsku. Ko je bila Baba Marta и koliko duboko u istoriju sežu корени о njoj? Баба Марта е един наистина много интересен образ в българската митология, в българската традиция. За разлика от западното отбелязване на този месец, месец Марс, месеца на Бога на войната, в нашата традиция този месец е останал и се празнува, като се почита един женски образ, образа на Баба Марта. Коя е всъщност Баба Марта? Няма ясен и категоричен отговор на този въпрос, но този празник, тази история, свързана с Баба Марта, датира далеч в древността. Можем да кажем, че е в далечните митологични времена. Čudljivo je vreme kao i ova starica. Kada u sred marta, u vreme kada se najmanje očekuje, sve zabeli pod snežnim pokrivačem, prva pomisao jeste da se Baba Marta ponovo nešto naljutila, ali zbog čega? Legenda kaže da se prvi put razgnevila kada joj je oduzeto mesto prve dame u kalendaru. Naime, rimski kralj Numa Pompilije je ispred nje dodao još 2 meseca, pa se u njoj malo budi ratni duh boga Marsa po kome i nosi ime, a katkad nam donosi и пролетne радости. Като тя е в образ, представена в образ на възрастна жена, която има доста променливо настроение. Обикновено тя или се ядосва, което се изразява в виелици, бури, снежни бури, или пък е много разположена, мека, топли, хубави дни. Mart je bio mesec kada se kretalo u vojne pohode. Male vunene figure bile su omajlije protiv zlih duhova, a prvu martenicu, prema legendi, napravila je upravo žena. 20-30 години на 20 век в България, разбира се, без основание се тиражира една легенда, че мартениците, образа на Баба Марта е свързан с Аспарух и неговата сестра Ахинора, която, тревожейки се за него, изпраща чрез една лястовичка конче, за да провери дали е добре. Лястовичката пострадва по пътя, тече кръв, конецът, с който е вързан на крачето и се оцветява с кръвта и бяло и червено. Jasno je da koreni mita o Baba Marti zalaze veoma duboko u istoriju. Legende, verovanja ili kojim god imenom nazvali poreklo o ovom prazniku, važno je prepoznati suštinu. Sve ove legende u suštini nam pokazuju koliko je važna porodica, koliko je važan odnos, požrtvovanje, razumevanje, ljubav između braće i sestara. Tako da i sam Han Asparuh prosto o tome govori. To je bilo još u 7. veku, znači evo godinama, vekovima već martenica se nosi i ona, da tako kažem, simbolizuje sreću, zdravlje, ljubav. Same boje imaju svoju simboliku. Crvena boja je simbol ljubavi, zdravlja, životne sile, dok je bela boja simbol iskrenosti, prijateljstva, dobrote. Običaj se zadržao kod Bugara, ali i na jugu Srbije. Osim što se celog prvog dana marta ne skida osmeh s lica, daruju se vunene narukvice ili lutkice koje prema martu i nose ime.
martenice. Nose se sve dok ne počnu da se javljaju prvi znaci proleća, a svako ko ih bude nosio imaće zdravu i uspešnu godinu. Obično se nose na reveru ili kao narukvice vezane oko ručnog zgloba, a mnogi nose i više od jedne martenice. Međutim, veoma ih je važno nositi na levoj strani. A evo i zašto. От древността лявото се е смятало за лошо, дясното за добро, справедливо. И в този смисъл народа вярва, че лошото влиза през лявата ръка. Затова човек се здрависва с дясната, за да не допусне да влезе лошото. Не случайно и в традицията на шевиците, на ризите, които жените са бродирали за своите мъже, за своите деца, те са бродирани в краищата, в там, откъдето влиза или излиза. И също така бродери виждаме на гърдите в гръдната област, като тези символи, тези фигури, които са бродирани, имат защитна функция, точно за да се предпази от лошото, да не влиза лошото, болестта, смъртта в човека, в семейството, да бъде добро, благополучно, плодородие и така нататък. Една много дълбока и древна символика, която откриваме в шевиците. Същото се отнася и към мартеницата. Šta ćemo sa njom kada je skinemo? I kada to treba da uradimo? Neki kažu dok ne vidimo prvu rodu. Drugi dok ne vidimo drvo u cvatu. Isto toliko je i različitih običaja oko toga šta treba sa njom uraditi nakon što je skinemo. Едната практика казахме, че се закачат на цъфнало дръвче. Има и друга практика известна. Слага се под камък мартеницата и също с тези окултни практики е свързано това. Може да се гадае под камъка, ако има мравки, ако няма мравки, ако има боболечки или какво, се гадае, че годината ще е добра, че човека ще е здрав или нещо което по-скоро за забавление, няма реална някаква стойност. Iako mnoga verovanja nisu utemeljena ni na kakvim činjenicama, običaji vezani za proslavu 1. marta u Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Moldaviji uvršteni su 2012. godine na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva kao kulturni događaji povezani sa proslavom 1. marta. To nikako ne znači da je proslava ovog praznika unificirana. Празника, който е свързан с баба Марта, с мартениците, се отбелязва по един и същи начин в цяла България и навсякъде, където са живели и живеят все още български общности. Следи от този празник, т.е. традицията, спазването на тази традиция, откриваме и в Румъния, там докъдето почти до Карпатите, докъдето са живели българи. Откриваме в общностите в Молдова, в Украйна. Откриваме в Бесарабия, откриваме в западните покрайнини, т.е. източна Сърбия, в Македония, разбира се, в Северна Гърция, където е имало компактно българско население, разбира се, и в Тракия. Има известни разлики. В Гърция, например, връзват мартенички само на дечицата, на лявата им ръка. В Шопския край на някои места добавят към бели и червения конец и син, също с мистично значение, символика на вечността, на здравето, на свободата. В Родопите се наблюдават и други цветове, и розово, и зелено, като разбира се това може да го разберем, да го съотнесем към тази специфика, че в Родопския край живее българско население, което изповядва исляма и съответно съотнася своите традиции и практики, които има, към своята религия. Но истината, всъщност това, което е факт, че тази традиция снизхожда дълбоко в древността. Da li se baba Marta poštuje i u Srbiji? U hodnicima jedne škole 1. marta vlada posebna praznična energija. Deca razmenjuju crveno-bele ukrase i narukvice, a učionice postaju mesta gde se tradicija neguje i uči kroz radost. 1. marta u školi pletemo martenice koje kasnije delimo prijateljima, nastavnicima, svojim ukućanima. Također pravimo plakate na kojima
crtamo detalje koji su vezani za Martenice. O tome kako se ovaj praznik i njegovi običaji prenose na najmlađe, posebno kroz školski program, najbolje svedoče oni koji ga godinama neguju. U osnovnoj školi Hristo Botev u Dimitrovgradu ovaj praznik zauzima posebno mesto u nastavi i van nastavnim aktivnostima. Baba Marta se kod nas u školi obeležava svake godine. Škola je ukrašena martenicama i mogu da kažem da obično zahvaljujem i roditeljima i mamama i bakama kad kažemo da se prave martenice, deo martenica pravimo u školi, ali onda očekujemo od roditelja da malo vremena provedu sa svojom decom i da zajedno pokušaju da naprave neke martenice koje su, iskreno da budem, prava remek dela. Zato što tu ne tražimo tradicionalne martenice, već puste deca, roditelji mašti na volju i kreativnosti, tako da zaista imamo prelepe martenice kojima je ukrašen hol škole. S druge strane, u učionicama je takođe obično pravimo zidne novine i nešto što je deci zanimljivo, mada u tome iskreno ne učestvuju sva deca. Jedne godine jedna nastavnica priprema priredbu sa svojim učenicima i onda priredbu izvodimo u Domu kulture. I deca se raduju jer je to, za njih praznik, vole da glume, vole da učestvuju u obeležavanju na taj način. Doduše, ostala deca učestvuju na taj način što dođu i gledaju tu priredbu i to bude praznik i za decu i za roditelje. Ma u koju legendu verovali i ma koje običaje praktikovali, neophodno je sačuvati tradiciju Baba Marte и sličnih praznika. Тези традиции сближават и народите. И на основа на християнството всъщност всички съседни народи, които живеем заедно на Балканите, ставаме близки. И границите се стопяват. Всъщност няма граници. За християнството няма елини, няма юдеи, няма руси, няма сърби, няма българи, румънци, англичани. За християнството всички сме едно. И всъщност тези традиции повече или по-малко ни сближават, карат ни да се чувстваме едно цяло. И човек мисля, че в живота си трябва да търси това, което го сближава с другите, а не това, което го раздалечава, което го прави чужд и враждебен. Да търсим общото. Да търсим това, което ни помага да се обичаме и да живеем заедно. Земята е една и ние да бъдем едно.